poštovani prijatelji, uvaženi gosti, dragi Zećani. Čast mi je pripala da vas večeras u ime opštine Zeta pozdravim i zahvalim na prisustvu, ali i pozovem da lijepo provedete uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj koji smo pripremili za vas. Zetske sportske igre, 96. po redu, su tradicionalni i sad već kultni događaj koji okuplja veliki broj sportista, kako aktivnih, tako i bivših sportskih radnika koji se nadmeću u 18 sportskih disciplina, pa se da zaključiti da ove igre predstavljaju jedno od najmasovnijih događaja u našoj Crnoj Gori. U narednih skoro mjesec dana Zeća će biti epicentar sportskih događaja. Ostaje mi na svim takmičarima, u pojedinačnim, tako i u kolektivnim sportovima, poželim puno sreće, zdravlja, fer i korektnu igru, pa neka najbolji pobjede. Pozivam vas sada da ostanete uživati u nastupu folklornog ansambla Slobodan Grudić, zatim i popularnog OK benda koji će, siguran sam, zagrijati atmosferu, napraviti lijepu uvertiru za sve ono što nas čeka u predstojećim mjesec dana. Živjeli i hvala! Poštovani građani opštine Zeta, uvaženi posjetioci ovog muzičkog i slobodno mogu reći i najznačajnijeg sportsko-amaterskog druženja u Crnoj Gori. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas sve srdačno pozdravim ispred opštine Zeta i da se zahvalim što vašim prisustvom dajete nemjerljiv doprinos ovoj manifestaciji koja prije svega ima za cilj razvoj sporta i podsticaj mladih ka sportu i sportskom načinu života. Koliko god da ističem tu temu, neću dovoljno reći kada je značaj sporta u pitanju. O tome će možda malo više naš Timon. On je nemjerljiv za psihofizički razvoj omladine, tako i za samu zajednicu. Baš Zeta, koja je iznjedrila mnoge sjajne sportiste, najbolji je primjer za to. Njima, našim proslavljenim sportistima, dugujemo najveću zahvalnost za promociju sporta i zdravih stilova života na ovim prostorima. Upravo su oni najbolji ambasadori i podstrekači mladim generacijama koje stasavaju. Sport nas uči zdravom takmičarskom duhu, poštovanju, hrabrosti, nepokolebljivosti. Sport nas uči da budemo bolji ljudi i da prihvatimo i pomažemo. Sport nas uči timskom duhu, empatija, najviše viteštvu. Slijedom svega navedenog opština Zeta nastavit će sa iniciranjem i stvaranjem uslova za razvoj i napređenja sporta, djece, omladine i građana u narednim godinama. Danas je sa nama jedan od najboljih sportista iz Zete, sjajni Simon Vukčević, da danas svečano otvori 96. Zetske sportske igre i svojim prisustvom na još jedan eksplicitan način pored mnogobrojnih uspjeha na fudbalskom terenu da podstrek i podršku mladim generacijama koje stasavaju. I još jednom u ime opštine Zeta zahvaljujem se prisutnima i najavljujem Simona Vukčevića, a vas pozivam da uživate u večernjoj manifestaciji.
Dobro večer, draga braći i sestre, svi Zećani, hvala me ova čast. Prije svega mislim možda što trenutno nije vrijeme kao što je prije bilo, jer naša djeca uopšte više nemaju svijest o igri, o sportu i generalno svemu tome, jer se previše vremena provode na telefonu. I mislim da prije svega to za njihovo zdravlje i navike što slijede u budućnosti za sve njih itekako nisu dobro. Zato bih pozvao ovim putem da što više djece se prijavi i da učestvuje, ali prije svega uputio bih apel nama, roditeljima, da koliko toliko se trudimo da se više pažnje posvetimo djeci i da ih sklanjamo od telefona, jer vjerujte mi, nismo uopšte svjesni koliko smo se zarobili internetom i telefonom, televizijom i ostalim stvarima. Tako da, to je po meni ključna stvar. Ostalo i isto bih vrlo rado napomenuo, ja se sjećam još kad sam manji bio, to su bila vremena kad su igrali i nebitno bilo finale, polufinale, bilo koja utakmica, ljudi su posle išli i pili, sedjeli, igrali, družili se, svi zajedno. Znači, uopšte nije bilo bitno ko je pobjedio. I mislim da taj duh za nas previše uzima pobjednik i stvara se preveliki pritisak na djecu. Znači, nema to pobjednik, gubitnik, on da što može. I mislim da tu treba da se skoncentrišemo isto na te stvari. I ovim putem ja neću da dužim, meni niko nije ni dao da napravim neki spisak ili tako govor, tako da, eto, hvala. Ovim putem proglašavam igre otvorene. Hvala, zdravo. Dobro večer, dame i gospodo. Dobro večer, dobrodošli. Jako mi je drago što smo večeras ovdje kod vas u gostima i nadam se dobro žurci večeras da ćemo se rediti provesti. Da ćemo ovaj zapevati, zaigrati ove letnje noći i vreme